Diospaj qillqasqanqa uhampi hina sonqonchikpaj chantapis yuyayninchikpaj. Chayrayku kunandia Señorninchik munan kay pachakunata qillqasqanpi. Cuentaymunayki imaynatachus Asaf hamuq karqa Levitas familiamanta. Payqa separasqa karqa Diosta sirvinanpaq. Chayrayku payta churaq karqanku encargado tukuy alabanzamanta takiymanta Señorninchikman. Misk'i takidor Israelmanta nihkanku paytaqa. Chayrayku Rey David encargarqa tukuy alabanzata Señorninchikman. Kayta ruwaspaqa Asafqa sumaqta kusikuq porque servisarqa Señorninchikman. Pero kawsayninmanqa hamurqa hatun yakiynin. Mana allin pensamientos hamuq yuyayninman, chaytaq mana allinta puñuchikchu. Ch'isi enterota payqa yuyaychaspa karqa chay mana allin pensamientosta. Chaypaq kicharina kunandia Diospaq qillqasqanta. Kay libro de Salmos capítulo 77 versículo 10 niwanchik kayta. Chaymantataq nini, ancha hatun Diosqa mana ñawpapi hinachu ruwan, chaymin llakikuynin nispa nirqani. Asaf llakikusarqa chantapis payqa yuyaychasarqa imarayku manaña ñawpata hinachu Diosni yanapaway nispa. ¿Acaso pay qonqawanñachu? ¿Acaso Diosni manaña munakuwan? Chaykunasta payqa tapukuspa karqa, ch'isi enterota chaypi piensaq karqa. Chayraykutaq dia payqa kallpachakurqa, kunanmanta pachaqa noqa lluqsinay tiyan chay llakiyninmanta nispa. Yuyarisaq imaynatachus Diosniqa yanapawarqa ñawpapi, imaynatachus payqa bendeciwarqa nispa. Kikin declaracionta noqanchispis munasqa kuyamasi ruwayatinchik kunandia, yuyarina tiyan maskatachus Señorninchik yanapawanchik sapadia. Maska llakiyniyuqpis kana, pero Señorqa chaypi kasan yanapanawanchispaq. Kunandia qallarinachik Diospaq bendición ninwan llank'arispa. K'ayakama.